Guhaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima kabisa YouTube channel kugeza amakuru y'imikino agezweho cyane. Manchester United ikoze record idatabaho kabisa, ni nako ewana Tottenham ikomeje kujya mu manga ikomeye cyane. Ewana amakuru y'imikino yose agezweho ndetse shampiyona zose z'Iburayi zirita ndetse na highlight byose turakubwira ndetse no ku makipe yarangiye kabisa. Mu kibuga tuboneka ku ikipe ya Manchester United akinaga ikipe ya Leeds United, niko ku munota wa kabiri abantu bakinjira mu kibuga. Scott Mnatse igitego cya mbere ahawe pasi na Bruno Fernandes kabisa. Ku wa gatatu nabwo Scott McTominay nabwo kabisa umukase yari gutsinda igitego cya kabiri. Ku wa gatatu ahawe pasi na Anthony Martial. Ku munota wa 20 rero Bruno Fernandes atsinda igitego cya gatatu, mu gihe Nilson Lindelöf ku munota wa 37 match bana byari 4-0. Igice cya mbere kikaba cyarangiye ari ibitego 4-1 rero bana match yarangiye 6-2 kabisa bya Manchester United. Ko match yagenze rero Manchester United ateye amashoti 26, Reds zitera 17. Amashoti yajyaga mu izamu Manchester ateye 18, Reds zitera 3, mubako ari menshi cyane. Position de balle Man afite 41, Reds zifite 59 ku bantu, urumva yatsinze 6-2. Passe rero bateye Man ateye 347, passe 471. Bakuba ibintu bya position Reds zirayirusha. Batera passe 776 kuri 83 zageze kuba zari zigenewe kabisa. Nako passe clearance rero zageze kuri 56 kabisa. Rero ikipe Man yabanje muri kabisa mu izamu David De Gea, mutima defense kabiri ni Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw. Hagati mu kibuga M6 Scott McTominay na Fred, kuri attack James, Bruno Fernandes, Marcus Rashford ndetse na Anthony Martial. Ari mu twate kwa batinga no kipe Reds na kubera ko ngatabanje mu Pogba bati ntugire ikibazo no mufana wa Manchester United kabisa. Niko Reds zina yari mu kibuga rero kwanzamo Messi ya kabisa mu izamu, Arioske Kopage no gutsinda igitego, Arayeng Dallas Phillips kabisa hagati mu kibuga gukinisha umukaseruma, Harrison Clich, Rodrigo, Rafinha na Bamford kabisa. Rero ni ikipe yagaragaje kwataka cyane, urabona ko no kuri position ari kuyandisha cyane. Rero abakinnyi bari ku ntebe babasimbura rero ku ruhande rwa Man ni Eric Bertrand, Bailly, Paul Pogba, Cavani waje kwinjira mu kibuga, Joan Mata, Mason Greenwood, Anderson, Teres, Nemanja Matic, Van de Beek, Poveda. Rero ku ruhande rwa Reds Robert Kasira, Helder Costa kabisa nakaba ku ruhande rw'intebe basimbura. Premier League nayo yarakomeje rose nazo zabaye kuko Brighton Hove ari bibonesha Shuri Diaz kwa timu kurikira teramuza gutsindwa 2-0 na Leicester. Manchester United rero ishaka gutsinda 6-2 kabisa kuri ikipe rero Tottenham muri ikipe ya Leicester. Marcus Brighton kuri 3 mu karito man Jamie Vardy ku munota wa 5 batsinze igitego kabisa, nako ku munota wa 5 byari Duwedi yaje kwitsinda igitego. Rero ikipe ya Tottenham ari gukina ndetse n'ikipe ya Leicester City kabisa. Uko rero Tottenham abakinnyi baje muri ari gukina 4-2-3, umwe wana system itameze neza cyane. Igoro risi mu izamu Sergio Aurier, byari daje kwitsinda igitego, Eric Dyer, Sergio Reguilon, Musasi Soko, Hojberg, John Rosell, Sotengu, Dombele, Hango Misani kabisa na Harry Kane. Leicester City ni Peter Schmeichel kabisa mu izamu nk'uko bisanzwe, Castagne, John Evans, Wesley Fofana, James Austin, Wilfried Ndidi, Harvey Barnes, Maddison, Tielemans, Mark Brighton ndetse na Jamie Vardy aje gutsinda igitego kabisa. Rero niko shampiyona Espagne nayo bakomezaga rero. Celta Vigo atsinze 2-0 Deportivo Alaves, Granada atsinda 2-0 Real Betis, Cadiz ku munota wa 5 rero na Getafe atsinda kimwe, mu gihe Saine ari Real Madrid za kwimanuka mu kibuga. Mu Budage Freiburg atsinze 4-1, Hertha Berlin Wolfsburg itsinda kimwe kuri Stuttgart kabisa. Mu Butaliyani nabo bari bamanuka mu kibuga kabisa, Torino na Bologna ewana kimwe kuri kimwe, Benevento na Genoa, Benevento atsinze 2-0, Cagliari yaje kunganya na Udinese, Inter itsinda 2-1, Spezia Sassuolo itsindwa 2 na AC Milan, Atalanta na Roma ku 6-7 Roma ifite igitego kimwe cya kabisa. Shampiyona y'Ubufaransa na kabisa yari yakomeje, Brest na Montpellier bizangaje 2-2, Dijon itsinda Monaco kimwe, Monaco itsinda kimwe, Dijon. Nantes inganya na Angers, Saint-Etienne inganya 2-2 na Nîmes, Strasbourg inganya na Bordeaux yatsinze 2, mu gihe Lorient na Rennes atsinze 3 kabisa. Lille na Paris Saint-Germain match za kuba sene rero match za kubikomeye. Cyangwa butaro no kuri subscribe kuri YouTube channel kabisa yitwa Toka Sport, uzamuka amakuru y'imikino aba hari cyane kabisa, amarezi ritakomeye cyane yose n'ahandi wasangwe tsano ndetse n'ejo kubivugwa ku binyamakuru. Ijoro ryiza ndakunda cyane, ciao na hejo.